Još 2001. godine, kada je ministar Gaša Knežević pokrenuo one sveopsežne reforme, mi smo u jednoj velikoj studiji koju je uradila OEBS i OECD, koju imamo u našoj kancelariji, možete vidjeti kad hoćete, vidjeli gdje je skeniran obrazovni sistem i dati paralelni podaci od 1996. školskih, 2000-2001. Znači taj petogodišnji period. Tamo ste mogli među podacima da vidite, pored toga u kakvom je stanju škole, kakav je naš sistem, koliki i tako dalje, jedan vrlo zanimljiv parametar koji govori da u našoj zemlji se događa jedan neobičan proces. Sa jedne strane imamo stalan pad broja dece u školi i istovremeno sve veći broj zaposlenih, broj odeljenja je u tom periodu stagnirao, kasnije počeo broj odeljenja da raste. Imajući to u vidu, mi smo upozorili ministra Kneževića da njegova reforma malo sačeka, pogotovo što smo vidjeli da u njegovom konceptu reformi će biti uvođenje mnogih novih predmeta, što je izbornih obaveznih, kao što su veronauka i građansko, strani jezik u nižim razredima i mnogi neobavezni i tako dalje. Znači da će to dovesti do nove poplave zapošljavanja, niko nas nije slušao. Reforma je startovala i već znate šta se događa svake godine, kako je veronauka, građansko vaspitanje, strani jezik, pa su kasnije uvedene i sportske aktivnosti, i šah i ne znam šta, sve ruke u testu, što reći veronauka i posla. To je automatski proizvodilo sve veći i veći broj zaposlenih, a istovremeno je broj učenika i dalje padao. Evo imate, možete da pratite. Kritična godina je bila sledeća, to je Nesretni Vuksanović, kada je pokušao na pritisak tadašnjeg ministra financija Mlađana Dinkića da otpusti 10.000 ljudi iz sistema i iz zdravstva i iz prosvete. Mi smo tada upozoravali da to jako loše rade i da će se dogoditi ono što se upravo i dogodilo. Potrošena je 1,5 milijarda koja da je da vama u platama, kroz plate mogli ste tog meseca svi zajedno da dobijete, odnosno te godine svi da dobijete oko 20% povećanja u masi. Bačeno je, otišlo je 4.800 i nešto ljudi u penzije, otišlo iz sistema, neki su otišli da radi drugim firmom. Otišli su iz sistema, a u onom drugom krugu su završili još oko 400, tako da je oko 5.200 ljudi otišli iz sistema, a kad smo se sabrali posle toga, umjesto da imate u sistemu manje, bar 5.000 ljudi, imali smo 7.000 i nešto više ljudi. Znači, dvostruka šteta, bačena ogromna sredstva, broj zaposlenih se povećao. I onda je onaj nesretni ministar Lončar, koji je bio sve samo ne ministar prosvete, koga je najbolje opisala gospođa Turajlić, mi to imamo u našoj kancelariji, tu njenu izjavu, pustite, kaže ministra Lončara, nemojte ga uzmiravati, on uopšte nije svestan da je ministar prosvete. Jedna sjajna definicija koja zaista nema šta više da kaže. On zaista, kad je dolazio, on nije znao u koje ministarstvo uđe sećate se, on je samo govorio o Kosovu, zaista nije ni znao da je ministar prosvete. On je imao nesretnu okolnost, ne svojom krivicom, da sprovede još jednu odredbu iz tog lošeg zakona Gašinog, a to je da svi sekretari koji nemaju fakultet pređu administrativne radnike, da se zaposle sekretari sa pravnim fakultetom, i tako smo preko noći septembra 2006-2007 školske godine dobili još 1500 potpuno novih i potpuno nepoštenih ljudi. Svaka čast pravnicima, sekretarima, ali i svaka čast onima pre njih koji su izgleda bolje znali posao, a mi smo insistirali da se to radi tako što će kako ovi dolaze pravnici, a ne na takav način, jer smo potpuno bespotrebno opteretili sistem. I sada kad pogledate stanje u našem sistemu, situacija je sledeća. 2005-2006 ova analiza koju raduje OEBS i OECD i 2008-2009 broj učenika 2005-2006 bio je 1.154.000, 2008-2009 samo 934. 220.000 okruglo dece je nestalo iz sistema za ovih 13 godina. I umjesto da se 10.000 ljudi izluči iz sistema da ih nema, mi smo 13.000 novih ljudi dobili. I umjesto
113 koje smo imali te godine, danas imamo 126, 127 ili 131 i 6, ne znamo. Kad pitate ministra, on kaže jednu cifru, kad pitate Trezor, kaže on drugu, kad pitate ministarstvo financija treću, kad pitate Zavod za statistiku, dobijete četvrtu. A cifra od najniže koju daje ministarstvo financija, daj Bože da je ono najtačnija, 126.000 i onu koju daju iz Trezora, naročito kad se isplaćuje one, kao što smo imali prošle godine, 5-8.000, onda je 130 nešto,